ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯂꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯕꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯃꯌꯦꯛ ꯖꯄꯥꯟ ꯃꯆꯥꯅ ꯄꯥꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯏꯔꯥ ꯃꯥꯃꯣꯔꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯥꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯁꯥꯕ ꯆꯥꯗ 98 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯃꯇꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯜ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯍꯟꯕꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯑꯦꯁ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯣꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯡꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ राजेश एलाइस नावबबु थोमदलंबा गारीगी मरी मखोंग पुलिसना थिदोकपा ngamdre हाइदुना प्रोटेक्स तौख्रे अमदी चही चनी हेलबा नो थोंग नंबोनबी अमुकसु सेमजिनबा हौरे हाइरे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइसमना तराम नोक्सरी सजीबुगी 12 पानबा ngasi याफराबा इंग्लिशिंग अनि कुनगा हुमदोय एप्रिल की तारीख 3 निंगथौकाबा नुमित असिगी मरुओइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना फिजरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा माइबम लोकपचिंग सेकेंड वर्ल्ड वार मतमदगी जापानी सिंगी थवाइन पोंथा पीख्रबा सिंगी खुबम ओइना लैरिबा इंडियन पीस मेमोरियल गे निंगसिंग नुंगबीदा थादुना थंबा जापान की मयेक लाना थाजिलम्मे हाइना इंडो जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मुइरा मामोरुना क्लेम तौरकले सामू संगदा लैबा युम अमदा मुइरा मामोरुगा फोंदोरकपदा निंगसिंग युम्बी असी चही मरीरोमगी ममांगददी अचुम्बा जापान की मयेकना इदुना लैरंबनी अदुबो हंदक मणिपुरदा लाकपा खोंगचत असिदा निंगसिंग युबी असी होंदोकलमदुना अरानबा मयेकता थादुना लैरंबा थेंगनबनी थारमलिबा मयेक असी जापान मचा अमा ओइजरबसु मयेक असी करिनो हाइबा सुखंग खंगद्रे मसिगी होंदोकलमलिबा सी हेक उबदा महाक यामना इकाइबा फावी अमदी थमोय सोकना नुंगाइतबा फावी हिरम असिगी मतांगदा मरी लेनबसिंगदा हंगबदा निंगसिंग युम्बी असी बुयुंबगी थबक पाइरिबा असी कनानो करंबा कंपनीना पाइबनो हाइबदु हौजिक फावबा चपचाबा अमा खंगबा ngamdri असिगुम्बा इंटरनेशनल की ओइबा थबक सिंगदा सोइरंबा असिदी लमदम असिगी इंटरेस्ट सोकपदा नतना जापानी ओइनसु अदुकी मतिक सोकपा अमा ओइ अहानबा युंखिबा नुंबी असी कुमजा 1958 की डिसेंबर 12 युंखिबनी थुगाइख्रबा नुंबी असिदा थारमलिबा मयेक अदुना ताकपदी मालेमगी अनीसुबा लंजावगी मतमदा जापान की लानमीसिंग मफम असिदा पुंसी लोमखी हाइबनी अदुबु हंदक महांगना अमुक लाकपदा थारमलिबा सि उबदा थमोय सोकना नुंगाइतबा फावी मतांग असिदा स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की डायरेक्टर दसु उनदुना वारी सानख्रे अदुगा हौजिक युंगलिबा नुंबी असी लाले हाइबा खंगहनख्रे लोइनना सोइरिबासी चुमथोकननबगीदमक महाकी मथक थोंगबा मियोइसिंगदा हाइदुना चे थाहलकनबा खंगहलगनी हाइनसु फोंदोखी
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯡꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯉꯥꯡꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 23ꯇ ꯁꯒꯥꯡ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯆꯔꯆꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯅꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯀꯣꯝ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯡꯈꯤ, ꯆꯩꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯜꯂꯒ ꯆꯩꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯨ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ MP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯨ ꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯥꯠꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ, ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇꯕꯨ ꯁꯤꯡꯅꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯅ ꯇꯥꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯣꯏ, ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯔꯕꯁꯨ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯐꯤꯗꯝꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯆꯤꯡꯃꯤ MLA ꯑꯃꯅ ꯆꯔꯆ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥꯀꯣꯅꯨꯡ ꯎꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯄꯨꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯥꯡꯖꯤꯌꯥ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯎꯇ꯭ꯔ ꯁꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯥꯡꯖꯤꯌꯥ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯔꯆ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯅꯥꯠꯄꯨ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯠꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯧꯈꯠꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯃꯤ MLA ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗꯒꯤ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯨꯟꯗꯨꯅ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯨ ꯄꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯛ ꯃꯤꯆꯥꯟ ꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ
चटनिंग लाइनिंग चटपदा करीशु अकाइबा लेते मसा मसागी चलिबा लाइनिंग अदुबु थाजदुना लोइना लाटनरिबनी मसिदा लैरिबा लमदम असिगी ब्राह्मण अमदी कोम फुरुप सिंगसु लाइनिंग थौसना मही लाटपा याउरी मैतै हाइबा फुरुप असि लाइनिंग अनि ममुत ताना खंगदुना पुन्ना लाटमिन्नदुना लैरिबनी मसिना मालेमदा लाइनिंग अनिमक पुन्ना चटपा फुरुप असि लैते मणिपुर खक्तदा मैतै हाइबा फुरुप असिना लाइनिंग अनि चटलिबनी हाइखि जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट की सरुक अमा ओइना नोनेदा सारिबा मालेम की ख्वादिगी वांगबा रेलवे की थोंग साबगी थबक सादा मबुद्रागा हुमदोय दशमिक अहुम सुनो लोसिलकले नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सबिया ससी देना हाई किलोमीटर 113 सांगबा इम्फाल जिरीबाम रेलवे प्रोजेक्ट असी चही असिगी दिसंबर फावबगी मनुंगदा लोसिनबा पांदम थमली मसी हेक लोइबगा इम्फाल दसु इंडियन रेलवे योगदुना नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल सिंगी मनुंगदा रेलवे योबा मरीसुबा कैपिटल सिटी ओइरगनी दुपा क्रोर लिसिंग तरा मरी चहुम कुनगनी थोई चंगना पाइखलिबा प्रोजेक्ट असी अवांग नोंपोकी स्टेट सिंग असिगी मनुंगदा ख्वादिगी अरुबा प्रोजेक्ट अमसु ओइरी प्रोजेक्ट असिगी मनुंगदा टनल थोंग कया मरुम यावबा असिनसु मतम चंगननबगी मचाक ओइरी प्रोजेक्ट असिगी मनुंगदा पुन्ना टनल खक्तगी ओइना किलोमीटर humfuga-mathoi.2 यावरी मसिगी मनुंगदा किलोमीटर 58.1 अमदी टनल हुटपा लोइसिनख्रे प्रोजेक्ट असिदा अचौबा थोंग 13 अमसुंग अपिकपा थोंग 153 यावरी मसिगी मनुंगदा अचौबा थोंग 5 अमसुंग अपिकपा थोंग 101 साबा लोइसिले जिरीबामदगी खोंगसांग फावबगी सरुक असिदी मपुंग फाना साबा लोइसिंदुना ट्रेन सर्विस फावबा तौबा हौरबनी जिरीबामदगी इम्फाल योबा लाकननबा होनबदा हाना पुंग 10 की मथक्ता चंगलंबादु रेलवे सर्विस असी मपुंग फाना लोइसिलबदी यामद्रबदा पुंग 2 मखाइदगी हेना चंगलरोय प्रोजेक्ट असी अथुबा मतमदा लोइसिननबा एनएफ रेलवेना पुंग 23 थबक सुदुना अकनबा मवोंगदा होनरी मतम की ओइबा नोंजु नुंसा लंबी थोंगी फिबम फतबना चिंगबा खुदोंचादबा कयामरुम मायोकनरबसु हनबा लैतना होनरी जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट असिना स्टेट असिगी चथोक चसिंदा यामना खुमांग चफसिलहनगनी हाइखी मणिपुर की मरुओइबा तुरेल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा थौबाल तुरेल दी इसिंग कंद्रबसु मतम कयागी ममांगदगी खुसेमगी ओइबा लैनांग चेनबा मरमना सिजिनबा याद्री तुरेल असि कनबियु हाइना मतम कयागी ममांगदगी खोंगजंग कया संगसिंदुना लाकबनी अदुबु नहान थांगजि नुमिता पीपल फॉर एनिमल की मियोई अमना पुलिस का तुरेल दा लेमिनदुना थौबाल तुरेल की इसिंग फगतले अरुबा इसिंग चेले हाइबा वीडियो थादोरकपा अमदी मीडियादा पाव फोंगलकपा असि लाइबक थीबनी हाइना खेकमनगी मैरा पाइबी मियामना खोंगजंग संगसिनख्रे हाइरि खोंगजंग असिदा सरुक याकिबी मैरा पाइबी नुपीसिंगना पाउमिसिंगदा हाइखि हौजिकसु इसिंग असि अदुकी मतिक मोटली सिजिनबा याबा हाइबदु ओइद्री मतौ करमना PFA ना इसिंग असि फरे हाइरिबनो करिगिदमक मीडियादा तुरेल इसिंग फरे हाइना हापीरिबनो हौजिक इसिंग असि तुरेल दगी चिंखतुना सिजिनबा याननबा होनबदा अदुकी मतिक अवाबा ओइरिबनी थौबाल तुरेल की इसिंग फरे हाइना PFA ना हाइबिरकलिबा असि याबा ngamloi PFA ना तुरेल असिगी तोरबालदा खुंदारिबा मियामदा अथुबदा सेंगदोकदबनी तुरेल असिदा चेलिबा इसिंग असि
Lengak asina yengbiraga miyamgidamak mamangayda chelamba taru-taruba ising adu chelaknanaba honabiu haiki. Thobal apunba lupki President Waikhom Romeswar na hai ngasi phawba afaba ising amata chelaktraba Thobal turel asigi nak yeta khundariba miyoi lak ani ahumgi thawai oriba ising asibu People for Animal hariba organization asigi miyoi amana yamna fare haina media phongdorak pasi laibak yamna thibani. Thobal turel gi ising asina matam amada phi angau bayawna phiju phijamba fajana pawasi makhatana pijari. Phiju phijam fajana tawrami adubu matam kharagi mamangdagi leinang chelakpa maramna hojiksu sizinaba yaba haibadu oidri. Thobal turelgi mafam amada nahan PFA gi miyoi amana mayaida leplaga police miyoi anina matai mataida leplaga ising asi yamna fagale haina phongdorakpa video adugi tungda chelibe ising adubu matau karamna fagale hairibano haina hangladuna masi yamna chingnaningai oi. Ising asi matau karamna luhangadage haibadu mari leinaba authority na midyang sangbiu haiki. Panba yabadi People for Animals Manipurna makhoigi Facebook page da Thobal turelgi ising phatri haina tawrakpa post amagi matangda mamang tha March 38 da Chief Minister Nongthombam Birena mahaki Facebook post amada Thobal turelgi ising phagatle leingoi pekpa naiba amata laite PFA na aranba propaganda tawduna leire haina phongdokhibasu laikhrabani. Mathangi numit April amada amuhana People for Animals Manipur gi Facebook page da police aniga loinana turel mapal amada namba video ama upload tawrakpaga loinana Thobal turel gi ising phagatle aruba ising chelakle haina amuk phongdokhiba laikhrabani. Video singadu media dasu paw oina yaunakhiba laikhrabani haire. Laiba asigi oina information broadcasting na advertisement pinanaba punba cinema hall lising mapan chatruk lomgi list thokpada Manipur gi hall amata yaudaba maramna center lengak na Manipur da cinema hall lai haiba khangbidri haina International Federation of Film Critics India gi Academic Council gi member su oriba Kamal Swasna Kamal Ewadi Megasandra Kongbamna phongdokre. North Eastern Council NEC Government of India gi sponsorship makhada Regional Center for Cultural Heritage RICC Manipur na sinduna Manipuri film gi matangda numit nini chumna sathagadaba nation seminar hogdokpagi thoramda Megasandra na makhatana hai. Center na kana honarakpadagi ngasidi leibak asi digital era lakle aduna film haibasisu media amadi entertainment sector industry oiri kumja lising ani kungani thoigi September 13 da Bombay da state singdagi film gi stakeholder mayam kauduna mifam ama sillaga industry asi saukhatnaba khanaki mifam aduda cinema hall masing hengalhan si haibo wafam pukhatnabagi matung ina center na model theater draft policy ama semba loire state kundasu tharaklani hairi. Lamdam asigi ima ibel singna khangna chanaba singna ihau yaurusi haibada achum aran thidoktana kwa matab amagi ihau yauba tawbiganu haina PTA gi chairman su oiriba Kairau ACG MLA Laurembam Rameswar Miteina phongdokre. Ngarang Bahujan Sahitya Academy BSA Nation Committee of India Manipur State Branch na sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba award presentation cum facilitation ceremony gi thoromda mahakna hai malemda awaba mayokna riba asi phattaba miyoi singna nate afaba miyoi singna tumina leisinbadagi ni haina hainaba ama lei
Maram asina afaba khunai amagidamak lamdam asigi masak naiba miyamna matam chana tholaktuna afaba thabak thoramda saruk yaba mathau tai. Khunai ama semgatpa amadi manghanbada nupigi thodang chauna lei. Lamdam asigi nupi singna tongan ba thengkhang kayada mangda leptuna khunai asi kalakhi bani haibada haiman bathokloi. Adum oinamak ngasidi wakhal thenba ngaihaki thabak tawbana lamdam asigi nupi oibisingi leiramba lingjel amadi magul hantarakpagi mami chauna tarakpagum tawre. Maram masina afaba khunai amagidamak mirol asigi nupi singna wakhal khanthaduna thabak thoram pangthokpa mathau tai haina phongthokhi. Democracy chatpa laibak amada afaba lengak lehenbada judiciary bu mapangal kanna lehenba yamna mathau tai. Masigidamak Manipurgi oina judiciary gi lamda watliba phamsing asi athubada mention biu haina Human Rights Commission gi acting chairperson oiramba senior advocate Khaidem Manina phongdokhre. Loklau bungda leiba mahaki chamber da paumising unabada Khaidem Manina makhatana hai democracy haibasi legislature executive amadi judiciary hariba yumbi makhong ahum asina sapani. Hauziki matam asidadi mediana lauriba thodang asisu yamna chawba maramna democracy ki mari suba yumbi ni haina khangnarabani. Afaba chawkhatpa laibak ama oihanba amadi afaba lengak ama lehanbada yumbi marimak magi oiba thodang mapung phana pangthokpa mathau tai. Adubu judiciary gi lamsida state asigi oinadi awatpa amadi ahoba kaya marum lairi. Masina maram oiraga logi thabak thoram chathabada apanba kaya marum mayoknai. State asigi khwadigi wangba court oiriba Manipur High Court ki Chief Justice yauna judge manga leigadabada hauziki oina judge ahum khaktamak lairi. Masigi manungda Chief Justice su hauji laktriba maramna judge ahum asigi manungda khwadigi senior oiba Justice MV Mullaridharana acting Chief Justice ki thodang lauri. Loinana Justice Ahanthem Bimol amasung Justice A Guneshwar Saramana High Court asi puribani. Maram asina mapung phaba Chief Justice amadi Justice ki pham hangduna leiba maramna court ki process chathabada khudong chadaba kaya marum mayoknari. Athuba matamda mari leinabasingna mityang sangbiduna watliba justice sing asi mention biu. Masida sunatana atay atopa subordinate court sing asigisu watliba judge amadi staff sing asi hapiduna mapung phaba judiciary system ama lehananaba honabiu haiki. Kumamada Manipurda ising chawdraga natraga ikang thokadra haibagi matangda mangjawnana khangdoknabagi yengpham amasu oirakhiba sahi chani helaktuna Manipurgi puwariga sagonarakliba thong nambonbi marirak suba oina amukasu semjin sajinduna sagonarakpa mahaki phibam amasung saktam kaihandanaba leingakna kanba thabak laukhalakle. Chaitharol kumbaba gi matungina thong nambonbi asi adungai kumja 1950 yankaidagi 1950 manifuga taruk phawba pankiba Maharaj Chandrakriti gi matam kumja 1950 yankaiga marigi August 18 ta yuha habadagi ihan hana tekhi hairi. Thong asi teklakpadagi Maharaj Chandrakriti na kumja 1950 yankaiga marigi November 18 Yumsa kaisa namitagi nahawnana chekna saduna semgatpa hauраklaga kumja 1950 gi March 19 da sangatuna haujik phawbugi oina thong asigi phibam asi leihalakpani. Adubu anirak subo oina kumja
ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 13ꯇ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2020ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 7ꯗꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯣꯠꯅ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯣꯡ ꯅꯝꯕꯣꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ngarang nungthil pung 2 tarakpada Churachandpurgi Tuitha Khuga Turel Mapanda masagi chahi 12 romdamak suriba nupa macha amagi asiba haksang leiramle leikidrabagi maming Ngamban Ton Apokba Samu Kawi district asigi manung chanba Tuingjang Khuldagi ni hairi mahak matau karamna siramlibano haiba khangba ngamdri Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna Mitai Maitaibu ST lista chalhangadabani haiduna sangsilakliba khongjangbu saugatladuna ngarang Khurai Salanthong area committee asigi makhada Social Standard Club Khurai Nandaibam Laikai amasung Khurai Khumphamlen Leimarel Sintha Kanglupna demand asibu saugatladuna khana nainabagi mifam ama pangthokhibaga loinana demand asibu taksinduna sit-in protest to chathakre Mamang thagi tarik 3 amasung 5 gi lonaba ahingda masak khangaudraba four-wheeler amana tamthiba maongda thomdatlambadagi aruba phibamda soktuna ngasi phawba layenglakliba singjamai wangma khetri lekaidagi khetri mem Rajesh Elias nawbabu sohalamliba gari adu ngasi phawbada poliski maikaidagi thidokpa ngamdre haibagi pendaba phongdokladuna wakat mifam pangthokre Mamang thagi tarik 16 Gujarat ki Surat talaiba Chief Judicial Magistrate amana Rahul Gandhi bu sahi ani gi phadok kaloinana lupa lising mangagi senpham file oina pinanaba khanghankhiba order adugi mayokta ngasi mahak masamagna Surat ki mari lenaba session court amada court ki order asibu challenge tauba petition ama file tauragani hairi Congress ki lusingba asina mahaki petition asida Chief Judicial Magistrate na mangonda pikhiba conviction gi order adu chana handana thambaga loinana mahakna session court asida file tawgadoriba petition asigi aroiba wayel puraktriba phawbadi mahakpu phadok pibagi order asi maraki oina chana handana thamnana basu haijagadori panba yabadi Surat ki CJM court na mahakpu sahi ani gi phadok pikhrabasu masigi order adugi mayokta mahakna appeal taunanabagi khudong chaba piraduna numit 30 gi oina order adu chana handana thamkhibaga loinana mangolda bail pikhibani aduga defamation gi case asina kumja 2018 da pangthokhiba Lok Sabha mikhal gi mari leinaba campaign amada Rahul Gandhi na Modi hariba yumnaksigi matangda fajadaba wahaising sisinakhi haibagi mayokta wakalakpadagi Laukhatkibani loinana phadok pibadagi mahak MP oibadagisu disqualified tawkhrabani
मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाउ खरदंग पिजरी। बिहार दा हाना बीजेपी गा चटमिनरंबा जेडीयू की लुचिंगबा अमदी बिहार की चीफ मिनिस्टर सु ओरिबा नीतीश कुमार बु यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हुंदुना ngang लोइनना चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ना कैदौनुंगदा लेबा असिगी प्राइम मिनिस्टर ओइबा ngamloi हाइना फोंदोखरे। लेबा असिदा हौकिबा पुंग कुनगा मरीदा कोविड-19 लेना लाइचित की अनोबा केस 3,450 कुनगा हुमदोई थेंगनखिबगा लोइनना हाइरिबा मतम असिदा लाइचित असिना मरम ओइरगा मियोई अमा सिहनखि हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट अमना फोंदोकली। US दा वेस्ट तौबा सिख बॉडी सिख फॉर जस्टिस ना असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सरमदा हातकनी हाइना किहलखिबगा लोइनना असम लेंगाकना फाजिंदुना थमलिबा प्रो खालिस्तान की मियोई तरु थादोंगनबा थ्रेट तौरखरे। मुसोरी दगी देहरादून तमना लाखिबा बस अमा ड्राइवरना मपुंग फाना कंट्रोल तौबा ngamhogdabadagi लंबीगी नाकलदा लेबा फिट 250 रोम लुबा लोखादा तासिनख्रे। थौदोक असिदा मियोई अनि सिखिबगा लोइनना 59 असोक अपन नंख्रे हाइना पुलिस की माइकैदगी फोंदोखरे। ममांगी मतमदा लेरंबा UPA गवर्नमेंट लेबा असिदा सेंजा थुमजागी थबक कया चथखि हाइना हौजिक सेंटर दा लेरिबा बीजेपी ना लुचिंगबा NDA लेंगाकना मराल सिखिबगा लोइनना कांग्रेस की मायोक्ता बीजेपी ना वीडियो कैंपेन चथबा हौख्रे हाइरे। हिंदुत्वगी आइकॉन ओइरिबा विहिदी सभाकरबु इकाई खुमनबा उत्पा ओइना महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ना लुचिंगदुना ngarang थाने सिटी दगी मियोई चा कयाना सरुक यादुना सभाकर सौरभ जत्रा लमथाखरे हाइरे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नगरांग बिहार दलेरिबा नीतीश कुमार न लुचिंगबा गवर्नमेंट स्टेट असिगी चौखत थौरांगी ओइबा थबक अमता माई पाकना पाइखतपा ngamdre हाइना मराल सिखिबगा लोइनना करिगुंबा लाक्लिबा कुमजा 2025 दा पांगथोकदौरिबा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मियामना बीजेपी दा पावर सिनरबदी रायवतर सिंह थौरी यादुना हातकनी हाइना फोंदोखरे। कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी बु सूरत की कोर्ट अमना कुमजा 2018 की डिफेमेशन केस अमगा मरी लेनना चाही अनि कन्विक्ट पीख्रबा मतुंग लोकसभा की MP ओइबदगी डिस्क्वालीफाई तौख्रबा मतुंग ओपोजिशन दा लेरिबा पार्टी सिंगना अमतोइना पुनसिलकलिबा अदुबु कांग्रेस की MP शशि थारूरना अपेनबा फोंदोखिबगा लोइनना ओपोजिशन सिंगना पुनः चटमिनरबदी बीजेपी लाइना माइथिबा पीबा ngamgani हाइख्रे। हौखिबा थांग नुमिता दिल्ली की एडवोकेट बीरेंद्र कुमार नरवलबु बाइक तोंदुना लाखिबा मियोई अनिना लंबीदा नोमैना कापतुना हालमखिबगी थवोंग अदुबु दिल्ली दा लेरिबा लॉयर खुदिंगमंगना अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंदोखिबगा लोइनना मिहात अदुगी मतंगदा ngasi दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता मियामगा खुसमनदुना खोंजंग सिंह संगसिलगनी हाइरे। वेस्ट बंगाल की पूर्वा बर्धमनदा लेबा शक्तिगढ़दा नहान नुमिदांग वैरम मसखंगदबा मियोई अमना भारतीय जनता पार्टी की लुचिंगबा राजू जा नोमैना कापतुना हालमले हाइना पुलिस की माइकैदगी फोंदोखरे। जम्मू अमसुंग कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओइना पोस्टिंग ताबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिसर अमा मसागी सर्विस रिवॉल्वर दगी कापथोरकपा नोमई मरुना पानबदगी लैखिद्रे हाइना BSF की मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमना फोंदोरकली। मध्य प्रदेश की उमारिया डिस्ट्रिक्ट नहान नुमिदांग मसागी सही 22 रोम सुरबा नुपा मचा अमा कईने एटेक चथादुना हातख्रे हाइना पुलिस की माइकैदगी फोंदोखरे। असम दा मियामना आम आदमी पार्टी AAP दा थाजबा थमदुना पावर सिनरबदी स्टेट असिदा लेमना मई फंगनगनी हाइना दिल्ली की चीफ मिनिस्टर सु ओरिबा AAP की नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ना फोंदोखिबगा लोइनना अवांग नोंपोक
स्टेटसिंग मपुंग फाना चौखटहनबा ngamgadaba पार्टी दी AAP खक्तनी हाइख्रे। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर खुलाई की पुकई साउथोकनबा बॉम्ब की फ्यूल पुथोकपा हेंगतननबा लेबासिगी लीडर ना ऑर्डर तौख्रबा मतुंगदा लेबासिगी मरुइबा न्यूक्लियर साइट हानदगी हेना एक्टिविटी कंखलकले हाइबसी सैटेलाइट इमेज सिंगना उतले हाइरे। इरानियन नुपी सिंगना लेबासिगी अथॉरिटी सिंगना लाउथोख्रबा तंगाई फदना इंदबा याद्रबा फिजेट चाचेट की कोट थौसारक्तबा हेलकपगा लोइनना लेबाक असिगी चीफ जस्टिस ना हिजाब याउतना मियाम ममांगदा थोलकपा नुपीसिंग मिनुंगसी उत्तना फाननबा मरी लेनबा सिंगदा खंगलगनी हाइना वार्निंग तौख्रे। हानगी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बसवाना मांगोंदा युमथंगनरिबा इंडियागा मरुप मपांग ओइबगी मरी सेमगतपा हौनबा प्रेशर पीखी हाइना पाकिस्तान की हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्लेम तौख्रे हाइरे। US की नोंगचुप अमसुंग खा थंगबा स्टेट क्यादा हौखिबा इराइदगी थांगजि नुमितकी अंगनबा फावबदा मतिक मयाई लेरबा टोर्नेडोसिंग अमसुंग अतै नोंगलै नुंगसित कया सिसिलकपदगी यामद्रबदा मियोय कुनगा माथोय सीख्रे अमसुंग अतै चामगा कुंथ्रा हेना असोक अपन नंगले हाइना ऑथोरिटी सिंगना फोंदोख्रे। रशिया ने यूक्रेन दा लंदातुना चथरिबा लान असिदा यूक्रेनियन एथलेट चनीगा हुंफुनिथोय की पुंसी लोंख्रे अमसुंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी चहुमगा हुंफुगा हुमदोय मांग ताख्रे हाइना यूक्रेन की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बादिम हुत्साना थांगजिनुमिता फोंदोख्रे। चैरिटी वर्कर अमा अमसुंग डेंजर पुलिस अमा याउना ब्रिटिश नुपा अहुम अफगानिस्तान दा तालिबान फाजिंदुना थमख्रे। ओइरकलिबा फिबम असिदा यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल सिंगना मियोय अहुम अदुबु डिप्लोमेटिक चैनल दा कॉन्ट्रैक्ट तौननबा होनरी अमसुंग मखोयगी इमुंगदसु मतेंग पांगननबा होनरी हाइरि। कालेन की कंगबा अमसुंग नुंगसित तोयना सिकनबा वेदरना मरम ओइदुना नोमाइजिंग नुमिता साउथ कोरिया की मफम कयादा लैरिबा उमंग सिंगदा लांगमई चालखि हाइना मीडिया रिपोर्ट अमना फोंदोकली। मखादारकपदा सानबगी पाव पिजरी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 की ngarang sanakhiba tournament की मरीसुबा मैचदा राजस्थान रॉयल्स ना सनराइजर्स हैदराबाद पु रन 75 दा माइथिबा पीख्रे। नहान सानखिबा टूर्नामेंट की अहुमसुबा मैचदना लखनऊ सुपर जायंट्स ना दिल्ली कैपिटल्स पु रन 50 दा माइथिबा पीखी। हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम दा ngarang sanakhiba लीग मैच असिगी टॉस सनराइजर्स हैदराबाद ना ngamduna फील्डिंग खनखी। राजस्थान रॉयल्स ना हाना बैटिंग तौरकपदा ओवर 10 विकेट 5 तुरगा रन 2 अहुम लौबा ngamखी। राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग हौरकपदगी यामना फजबा ओइखी। अहानबा विकेट पार्टनरशिप ता पुनबा रन 45 लौखी। ओपनर जोस पाटलर बॉल 22 मायोकनबदा 6 अहुम अमसुंग 4 8 यैरगा रन 53 लौरमलगा आउट ओइखी। अतोपा ओपनर याशस्वी जायसवाल सु बॉल 38 मायोकनबदा 4 मापन यैरगा रन 53 लौरमलगा आउट ओइखी।
Sathariba Indian Premier League 2023 gi ngarang Hyderabad ta Rajasthan Royals amasung Sunriser Hyderabad na sanakiba league match ta Rajasthan Royals ki bowler Sahal na Sunrisers Hyderabad ki mari shuba batter Harry Brook clean ball da out ta handuna T20 da wicket kunthra logduna thak asi yoba ahanba Indian oikre Rajasthan Royals ki leg spinner Yuvendra Sahal 2022 Indian Premier League ta puna wicket kunga taret logduna makok thongba wicket taker oiba ngamkibani mahang na season asida health trick su phangba ngamki Indian Premier League ki puwari da Yuzvendra Sahal hauji Indian bowler singi manung da highest wicket taker oiba ngamle India ki highest wicket taker asi mamang da Amit Mishra na oirambani adubu ngarangi Sunrisers Hyderabad ka sanabada mahangna wicket mari logduna thak asi yauki ngarang sanakiba match asida Chahalna run taraga taret piraga wicket mari logduna apunba wicket chamaga humudra suduna join second highest wicket taker oikhi Spain gi konung Madrid ta mamang thagi tari kungani pandagi chatharakpa US dollar lakh ani lising taragi selgi mana laiba Spain Master Super 300 tournament ki ngarang sanakiba nupi gi singles final da double Olympic medalist India gi PV Sindhu Indonesia gi Gregoria Mariska Tunjung gi makuta straight game da maithi hoduna runners up ta hore tournament asigi ngarang sanakiba women's singles final da manga suba sidet oribi Indonesia gi Gregoria Mariska Tunjung na ani suba sidet India gi PV Sindhu bu straight game kungamathoi taragnipan da yamna laina maithiba piramlaga title lauki Indonesia gi konung Jakarta da pangthokpa US dollar lising kungamanga gi sel gi mana leipa ITF Women's Tennis Tournament ki ngarang sanakiba singles ki final da mari suba sidet oikibi India gi Ankita Raina Saina gi Jaujuan bai gi makuta set ahum changna sanaraba matung ahum taruk suino taruk anida maithiba nangkhre masai chahi kunthra surabi India gi Ankita Raina season asida yamna phajaba ngamduna tournament nipan da semi final changki masigi manung da final anirak changba ngamki mahangna Bengaluru amasung Pune da pangthokpa inventa final changki amarom da Mysuru Open 2023 gi singles final da Josh Lop Hagena Elise Breakpu mari taruk ani taret mari da maithiba piduna champion oikre US ki Miami da sathariba ATP Master amasung WTA Master 1000 tournament ki ngarang sanaki banupi gi singles final da tarahumdoirak suboina saruk yakibi taranithoi suba sidet Czech Republic ki Petra Kitovana tare suba sidet Kazakhstan gi Elena Rybakinabu marathon tie break da maithiba piramlaga champion oikre masagi chahi 32 suraba Czech Republic ki Petra Kitovana mahaki opponent Kazakhstan gi Elena Rybakinadagi sahi tara hanki Kazakhstan gi sanaro AC Indian Wells ki title lokraba matung Miami Open gi title logduna Sunshine double mai paknanaba midyang thamlakhibani adubu ngarang angan bada sanakiba final da Petra Kitovana Wimbledon champion Rybakinabu taruk anida maithiba piduna title lokhibaga loinana Rybakinagi match tarahumdoi maithiba nangdana lakhiba lambi loisilhanki Thobal District Table Tennis Association TDTTA gi midyang makhada The Eagle Eye Table Tennis Club Thobana sinduna haukiba March 18 dagi Manipur gi tongan ba district singdagi lakpa apunba sanaroi humphuna saruk yaduna
थौबाल वांगमताबदा लेबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन की इंडोर हॉल दा चथरकपा अहानबा ईगल आई टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2023 ngarang loisinkhre इम्फाल वेस्ट की थॉमस ने इम्फाल ईस्ट की सिद्धार्थर नावरेमबु माइथिबा पीदुना टूर्नामेंट असिगी मपु ओइखिबगा लोइनना लुपा लिसिंग 50 की सेल की मनासु फंख्रे स्पेन की मकोक थोंगबा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट ला लिगा की नहान अथेंगबदा सानाखिबा मेसिंगदा रोबर्टना चनखिबा गोल अनि की मतेंगना इल्सेबु यामना लाइना गोल 4-0 माइथिबा पीख्रे अतोपा लीग मैच अमदना सिविल्लाना कादिसपु गोल 2-0 माइथिबा पीदुना मरुइबा पॉइंट 3 फंगबा ngamkhre मोइरांगथेम मंदाकिनी की हेल्थ ट्रिकना मणिपुर बु सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-2023 की माई पाकपगी कैंपेन अदु मखा सामथबा ngamkhre बेंगलोर फुटबॉल स्टेडियम दा सानाखिबा मणिपुर की अनिसुबा ग्रुप 6 की मैच असिदा गुजरात पु पांसिल 3-0 माइथिबा पीखिबनी सीनियर नेशनल चैंपियनशिप असिगी निंगथिना एक्सपीरियंस लेरबा अमसुंग सही नौरिबा सानारोइसिंगना पुनसिलगा टीम सेमलिबा टाइटल होल्डर मणिपुर नहानबा हुइसेल दगी हौना गुजरात पु लाक्सिंदुना मैच कंट्रोल तौननबा होनखि मणिपुर न बॉल पोजीशन तौदुना चलबसु गोल चनबा ngamdana लेखि अदुमोइनमक गुजरात की गोल कीपर तानवी मबानी की सेक्शनदबा अमसुंग असोइबगी मतेंगना मणिपुर की अहानबगी गोल 3 अदु चनबा ngamkhibani डिफेंडर वांगखेम लिंथोइंगम्बिना हाफवे लाइन दगी एरिया मनुंग तमना कौरकपा असांगबा बॉल अमा ngakthoknanaba तानबीना चेंथोरकपदा निंगथिना फाजिनबा ngamhौदबदगी नानथोरकपदा कैप्टन इरोम परमेश्वरीना मिनिट 28 दा गोल अकाउंट हांगबा ngamखि मिनिट 5 की तुंगदा मणिपुरना अनिसुबा गोल हापचिनखि सब्स्टिट्यूट कांगाबम अनिता की अवांगबा बॉल अमा अमुकसु तानबीना फाजिनबा ngamhौदबदगी नानथोरकपदा मोइरांगथेम मंदाकिनीना खोंगलै थुना चेंसिलबा मतुंग नेट मनुंग तमना काउसिनखि अहानबा हाफ की अपीबा मतम लोइगदबा मिनिट 2 वाटलिङैदा अरापदगी शॉट काउबा ngamba अदुगी स्किल अदुना अनिताना अनिसुबा 3 गोल चनखि अमदी स्टॉपेज टाइम 3 दा मंदाकिनीना कॉर्नर अमदगी हेडिंग तौसिंदुना 4 गोल चंदुना अहानबा हाफ लोइसिनखि अनिसुबा हाफ की मिनिट 3 फॉरवर्ड लिंदा कोमना याद कुल्लोम लापा मफमदगी महाकी मपांगल यावबा येत थंगबा मखोंग अदुना काउसिंदुना मणिपुर की 5 गोल फंगबा ngamखि लेप्तना सथखिबा डिफेंडिंग चैंपियन असिगी अटैक अमदा लिंदा कोम की शॉट अमा बारदा पालगा थक्तोरकपदा मोइरांगथेम मंदाकिनीना मिनिट 35 दा महाकी हेल्थ ट्रिक अदु मपुंग फादुना थंगना माई पाकपगी मथक्ता मणिपुर क्लीन सीट अनिरक फंगबा ngamखि मणिपुर की मथंगी मैच था असिगी मरीगी अयुक पुंग 9 दा युमथंगनरिबा असमगा सानरगनी ग्रुप असिगी अतोपा मैच दा ngarang nungthil सानखिबदा असमना बिहारबु गोल 4 माइथिबा पीख्रे इंडियन सुपर लीग अमसुंग आई लीग लोइसिनख्रबा मतुंग इंडियन फुटबॉल सीजन लोइगदबा नक्सिलकपगा लोइनना केरलादा ngasiदगी हेरो सुपर कप क्वालिफाइंग प्लेऑफ हौरगनी सुपर कप ना आई लीग की टीम सिंगदा मखोइगी थोइदोक हेंदोकपा मतौ अदु उथोक्तुना इंडियन फुटबॉल गे चौबा क्लब सिंग लंबा पानाबगी तंजा अमा फंगहली मसिगी मथक्ता इंखलकलिबा फुटबॉलर सिंगना
मखोइगी कैरियर दा अचौबा खोंथांग थांजिनबगी तंजा अमा लौननबा सेम सारी मखोइसिंग असिगी मनुंगदा नेरोका फुटबॉल क्लब की डिफेंडर लिंगमाबम राकेश मैतेशु अमनी नुपा मसा असिना ngasi numidang pung 9 makhaida neroka amasung Rajasthan United FC na sanagadaba ahanba qualifying playoff asida singnaba khudingmak mayoknanaba thaurangli Rakesh Maitai na hai season asida mahak hero ISL team singdagi Duran Cup tasu sanakhre makhoiga thengnakiba match sing adugi mangoinana dressing room da top mawong ama adumak phauki ISL asi awang bathaki football oibana masigi team singa lamba panaba matamda aikhoi khudingmakna masak thokpa performance adu puthoknaba honai Super Cup ta achoba team singa lamba panagadoriba asina mahaki achoba khudongchaba ama oigani adubu ahanbada makhoina qualification mai paknaba honaba mathau tari masimangna Rajasthan United ka sanaduna hogdokadaba sida positive oiba result adu phangba mathau tai haiki Manipur Cricket Association na sinduna chathariba ni shuba MNCA under 14 boys tournament ki ngarang sanakibada AKSDO mai pakna campaign hogdokpa ngamkhre Arsenal na Leaders United pu goal mari amada maithiba piduna Premier League ki title lamjal da makhata na control toba ngamduna khwadigi naknaba lamba oiba Manchester City dagi point 9 mangjil thaba ngamkhre Madi Maharashtra na yumbu oiduna Nagpur gi DSO Indoor Stadium da chathariba Kutraum da Shuba Senior Nation Sepak Takraw Championship ta Manipur gi nupi team na goal aduga nupa gi team na silver phangle Pijariba pa Loisilakpada maroiba pau amuhana Maibam lok pagining sing yumbi da thariba Japanese mayek Japan masana paba thoktre Achumba mayek lok thokraga lana thajilamba ikaiba phawi haina Muira Mamoruna phongdorakli Arambai Tengol gi thaumi singna Ramananda gi yumda thomjin khre wathok lanthok ki tungda Ramanandana miyamda ngakpinana ba haijarakle All Travel Student Union Manipur achumna chingi lamsingda laklibe April mari gi ayu pung 6 tagi numidang wairam gi pung 6 phawba total shutdown lauthokre Thawbal Turial gi singlu re haina media da phongdok libo wafam yaba ngamloi haina maira paibi lupsingna phongdorakle None gi railway bridge saba chada mabudra go humdoi hena loisilakle Kwa matab amagi iho yaubi ganu haina MLAL Ramesorna phongdokre Afaba lengak lehenbada judiciary mapangal kalhan bachangi haina hanagi acting chairperson KS Manina phongdokre Sahi kun helaba thong nambon bi amukasu chamjin khre haire Rahul Gandhi na mangon da pirakpa phadoki order challenge tawgadawri amadi center na Manipur da cinema hall lei haiba khangbidri haina Mega Chandra Kongbam na phongdokre Pijariba pausing asing loina na hojiki oina dinukti gi phongliba pause singdagi lauthokjaba maru oiba pausing miyam da pijaba losinjari Mijeng tabiriba madi tabiriba singbo amuka hana Pusparani Laisramna khurumjari
Lengsin Yaifavi Eye Care Kangabo Bazaar Opposite SBI ATM Yaifavi Eye Care na Chahi khara asida miyamda offer kaya pijaduna mid lying badu khudong chajadraba singda khudong chaba kaya piduna lakli ngasi so amok pujarakle Yaifavi Eye Care gi offer oina chaliba chahi asigi yauksang phawgi oina frame the free loinana lens to 20% gi offer pijari tongan ba advance oina technology kya seasonaduna mafam masida sale yamna tingdana mid lying bagi khudong chaba pijari angang singi frame nupa masa amadi nupi masa singi frame ahalaman singi frame makhal kaya gi design singda fangbiragani Yaifavi Eye Care Kangabo Bazaar opposite SBI ATM ngasi maleng simbiro yauksang komai oina frame the free loinana lens the 20% gi offer pijariba Yaifavi Eye Care da miyamna leng simbiraktuno khudong sa hasilobiu akopa marol gi dama call to biu 7395957 loinana 6009541203 Yaifavi Eye Care Kangabo Bazaar opposite SBI ATM Nongmai Khongdagina Moirang Bazar Winger Parking Phawgi manungda money bag amata hauri money bag aduda yaukhiba che sangsingdi Aadhaar card PAN card voter ID card driving license UCO ATM card amadi SBI ATM card na chingba yaukre kanagumana khunbi bathoklabadi Nongmai Khong makha laikai da leiba Salam Kumar Singh son of Mahajon Singh haidiba mioi asida sinabiu contact number pizari 8014291271 natragana 8787899143 amutangana 8787899143 Karigumba Aphaba Amadi Anoba Makalgi Anop Tibada Wabiraba Adomna Pamjaba Makalgi designed Aphaba Makalgi Anop Maithong Sanaraba Amasung Matamga Sunaraba Style Sing Medillion Eye Care da Marangkaina Laizere Angang Degi Horaga Ahal Fawagi Tongan Makalgi Anop Singsu Fangbigani Makal Kudingi lanes, Blu-ray blocking lanes, progressive lens na singba lens simsu fangbigani Adongi manak nakpada leiba Medillion Eye Care Vision Center singda lakpiduna khudong chaba sing asi lobi BSO Trophy Tarelak Suba BSO Trophy 2023 9-a-side Men's Open State Level Football Tournament First come, first chance Shinja Langjariba BSO Kongjom Circle Mafamna Tekcham High School Ground Lakliba April gi tang kunga mari 2023 gi haujare Tarelak Suba BSO Trophy subu yobin basingna ngasi ma ming sansenbi admission fee subna tagi lupa lising taru winner da lupa lakh kamag lising kun loina na trophy runner da lupa lising barfu loina na trophy best discipline team da lupa lising tara best player da lupa lising ohunga chonga best goalkeeper da lupa lising ohum chonga highest scorer da lupa lising ohunga chonga last date of form submission lakliba April gi tang taragani pa manager gi meeting lakliba April gi tang kun nungtin pung ani makai tarak matam na pangthok chagani mafam na BSO office Tekcham Bazaar akupa marol gi dama call to view 6909001238 loinana 883707 3929 amadi 8837293401 masiga loinana ZPay 9856203 Amadi 7005165105 Football Bunung CB Bising Saruk Gabiu Tarelak Suba BSO Trophy 2023 9-a-side Men's Open State Level Football Tournament Amadi Lamda Maskini Yamna Sahi Kudingda Adom Football Asibu Support Tobi Kibu Hadaksu Tarelak Suba BSO Trophy Asida Support Tobi Shinja Langjariba BSO Kongjom Circle Karigumba Aphaba Amadi Anoba Makalgi Anop Tibada Wabiraba Adomna Pamjaba Makalgi designed Aphaba Makalgi Anop Maithong Sanaraba Amasung Matamga Sunaraba Style Sing Medillion Eye Care da Marangkaina Laizere Angang Degi Horaga Ahal